Hello, Tuni Kuki News. Vezose na bon chaven lem ne vin tunin zong. Inam sung igam sunga thil boy dan le thil dan ho in saiki no hitin Kuki CHATE hi ikisi emphat no angai momongi ti hi namasan kaga sai nomin Tuni hi 3 November na nithum ahitain 3rd November 2025 nikho ahitain December Christmas zong hung thung ba ding ahitain hichina a zong hi I chan ham khatna email ma hovin zong kigotna anei diu anei kita diu zong gin mo ahin la tuni I topic diu hi ahile tuni in holim na diu hi ahile Supreme Court a kona Meitei CM ana so chakit ti hi ahin mi tampin inanga lelo lamasa masalanga I chanham khana mi tampin inanga lelo ahi lawaile Supreme Court in ana tep chon pa chu hichi November ha ting hin hung ki saiding ahi ti ahi ahin phon do ba chu tu chung wang hi ipiham khat wang hung so tan te ti chu mizo se kinep na ahi in ahin la tu ni topic ho hi event na hi le tu ni news media za chom ho event ting le Kuki CHATE adinga la sit na zong tampi ding zong kata sanin mi izan ham khat lung han na zong dinga ta san ahi in hizi a chu hi chung chang hin seu hitin chule ani na ahi Kuki CHATE pathin ho hi ule kisim phaute ti hi topic mangcha hin seu hitin chule igam sung inam sunga hi pathin ho CHATE nam khat hi waile inam sungwa thil ito danole inam sungwa thil lung ho hi ivetna hi le pathin ho CHATE to ikilo ta Pouve ti hi mu ahi ze achu hi chi topic hi in saidiu igam sunga ipipi lunga ipize a hi chi topic in hlen ham ti zong hi he thein divin in saidiu hin tin amasapena hi chiwa hi the Hindu time the Hindu a kona article a kona hin law hitin hichi base a chu hin saileu hen hichiwa the Hindu in the Hindu news in report a hin bol na dungzuya tuni Supreme Court na audio tape leak na ex Manipur CM Biren Singh voice pen chu hichi chungchang hi holchil na anane ven ahile hichiwa hi ama hon ana seina wa chu Supreme Court in anangan si te hin hichi audio hi vel izan ham khat edit ki bol a hita in hiji chun ima akichin thei poi ti a hi ahin sei ki no vi ti ho jong hi mo ai ki nen hi cho ivet ting le lung hladai jong ji en ahin la tu ni ehon het thim diu cha hi le Kuki CHATE hi government ne I povin birin chu anop ma hi le krol thuma jong hichi forensic ho chu acho the a hin mi ching mi thim tu a angan sieu ho loi jong hi I chanham khana Manipur government in defense abol the a hin la e ho Kuki CHATE hin hita chu imi goi ho ingan sewa tip be a iumu masanga pana kana seita in PR sung be a hi government hi ahi thei chana mi pi hon pressure bol hitin darna bol hitin rally bol hitin EPI bol theiwam igam sungwa Kuki CHATE a safe ta lo dan le Kuki CHATE ha satna ito na ho hi center head ding le national hi han international a mizo sen a head na diwa thu sei hitin thil bol hiti ti a hi vel izat ham khat anak sei a hita in ahin la tu a hi ithip chat jeng ovin a hi la meitei ho hin chance ala wa hita in hichi bana jong chu ga sei be nom khat chu a hi le tu a hi
Manipur gam sung hi 2023 apatna hongboya apatna chu event na hi le 25 sunga hi I chan ham khat hi normal si ti chu chamna hong dana hi mu a hi ta in hi za chong chu central government in hi chi thu ho hung ki podo hen langila thung sangkit khan ti ti a chong hi alep jong hi mai the a hi in hi za chu a hi the ai le kanami te ho tu a hi ho I to thim over thil ho hi mo nga phat a hi ta po in ei hon jong I chan ham khat pressure I bolwa inam igam hat theina dinga hi pan ila wa ngai hi ta I mo to thim over hi le I macha hung hello ding hi ti jong hi ka sei do no min hi chiwa advocate busan in asei be na ajong chu ama hin ana sei na a cha hi le hi chi audio leak pen hi I macha doubt om poi true lab hon jong phatita hi chi audio hi test anabolova hi chi test anabol na wa chu 93% hi birin sing thu sei momong a hi ti a jong hi proof anabol saw a hi ti a jong hi ama sein a hin la Supreme Court in ngan si khat atum ma ngan si khat anei ja a chu ama ho thu zo cho ala in hi ja a chu tu ni birin sing audio tape chungchang KISEI na a jong hi birin singin azodana hi tain a hian khat chon a seya hi le ichi audio leak ho hi kisim thu a hi bowi hi ta chu a bongbonga kitana edit ki bol hi ti loi jong hi meitei news ho a chu ki mu a hi na hin la Supreme Court in hi chi ho wang chu sei po in a sei pen chu a hi le hi chi audio leak pen hi a thu hi a ki chi thei po in hi ji a chu vel izan ham khat hung ki podo hung ki edit a hi ta ze in a thu hi a ki chen thei po in hi ji chun a kit ting la sei ding ti a hi a phat hi a tep chon zo vi ti zo a hi het hi in hi chi hi adi dinga gen chat zo a hi meitei news a kona hi chi ho edit ke bola bong a ki tan hi ti ho wang hi nga zo hi ding a hi in 48 minute sunga holim na anei chule athu sei agandan a speed hi hen a voice hi zongle 93% wang hi biren thu sei momong a hi ti pai het a hin la tu chunga Supreme Court in jong a di chat a hin sei do lowa hita atep chon kit na pa hi tu chunga hi event na hi le Manipur gam sunga chamna hunglung pana hi chi ho iga sei do wa hi le I chanham khana boina ahung ombe ding hi ta san ai ti ze a jong hi a kham hin te ti hi a hi in a hi the ai le kanami te ho hi chi chung changa jong hi nasata pressure I bolwa NFSL hon tu chunga Supreme Court hinga report api hi nasata pressure I bolwa hi le thudi pa hi hungpot lo ding hi ti pa zo so inami te hon I het thei diwa hin phon be ken hin tin chule tu hin mi pi henga het sa na ti a Tengnopal district more area a thupon a hin bol ven hi chiwa thupon hin nei ho hi ga velo hen hill tribal council more a hi in aban le chief association Tengnopal ho a hi in aban kina chu more zut club ho hi chi thum ho kiloi khom na a press statement a hin bol wa hin ama hon a sei na wa chu a hi le zale ngai lut ta ti a hin zale ngai lut ta Tengnopal district sung le ade a more gam kai cheng mi pi henga het sa le tep na chu a hi le district sunga kichep gol nop sports mun phasa a inabol uvin pathin lungsiat in boina ha satna lovin I bol chai ta win a hin la hi tobang kichep gol se hi district sunga ichi pi zom jing ole gamtum idel naw lungthim hladai na a hin hlut thei a hi je le mailama ipi ahung so ding sei thei a hi lo
hi lo a hi to hlon na kiging jing le ching thei ta a umzo apha je in phat chom khat ading in gamsung uwa igamsung uwa kichep gol se sports ho koiman abol ta loading in mi pi zo se tip na le het sa na ahong kinai in hi ti hi in asai be ki na wa cho hi le hi chi hi idin munu le huinun hoilo ze a tip na hong kinai a hi to hlona lam kai zo se le mi pi in zong in to so chi di win tip tiam hi vi ti hi in di a hi to bang ki chep gol se ho hi ipu ipa ten zong ana phallo wa hi in galaya ki chep gol se ti ho ball loading chole pon khon ti ho zong hi ball loading hi ti ho chan ge hi ipu ipa teo an ki ga naw chu nasa a hi in ahin la tu ni a zong hi lam kai hon pan ahin la wa mi him hi na lo thei lo wa khat ve ni ve ki su hal na I ball chai ta ting le avela ball kit ta lo wa avala ball loading a ahun be ki ball do a mi pi ki su hal ta a hi le hi cho hi su zom ta loading a hi ti a chu HTC a hi in Kuki Chief Association ho a hi in MYC ho a hi ven ama hon hita chu morele akim vela ho zo se dinga hi het sa na a hin bol wa hi in tu a hi neu cha more gam kai a hi lo le ting no pal gam kai sunga ho kanami te hon zong I het du khat cha hi le I gam sungova tu ni chan ge ya Meitei government in vai a hop ma kamando ho anop no ma alhat jing pau hi I ati le kanodo ding ham ti pa zo hi ki got nova sports I bolova unit na a football team khat wal zen I hung pot do ho hi hi chi ho si hi pang khom hi tin training phata alaw hi tin hi chi Meitei government ho zo hi iti su mang ding ham ti a hi thakhat na ki ho khoma lung khat ta pan kilale tu ni a hi gam sunguwa ipi bola Meitei commando ho umjing theina lai ding ham ti pa hi ingai to deu hi akul poimo khat zong a hi ti chu more gam kai ting no pal gam kai a kanami te ho hinga ka hin tep no ma hi in aban kit na hi July Vibe Student Association Chuchanpur District nga kona notice hungki ball neu cha ga sim do hi tin a koi chu hi zong la athanom zo sin izot thewa hi in ahung tung ding 23-25 November ti ahin awat na lain 23-25 November 2025 sunga Territorial Army INF Battalion ahi lawle kilak na ding pangnom te ading in zilai le Assam Rifle Huga Battalion kitho a physical training athona in gongal na same ahi ti ahi in ji physical training pangnom ten anoya akitak langte hi je Google link ti chu hichiwa linga hi nalu thewa apply na bol thewa hi hichiwa angai poimo ho cha hi le min hintin pa min hintin other number hintin address hintin kum hintin aban la height hintin contact number hichi ho si na samina hichi Google linga ko na he website na hi nalu na register na ki bola hi le chun hichiwa hi July Vibe Student Association ho to Assam Rifle ho kithu a physical training api deu free ki ball pi ding hi ti zong hi na hin het sa ve ti chu hi chewa hi hin phone do hin tin tu lai hi igam inam boy je a zong hi gol hang phabe pi I ma cha to ding nei lova hita chu mo tampi ki hita in hi ja chu July hon jong pan ahin lawa Vibe Student Association hon jong pan ahin lawa
hi ta to ding them ding helova mo wa sanga chu hi chu wa training e bolova sepai panova sumle pai imu theine deuti a chu student ho khan hoding ngai to na jilai hon jong hi chu to bang Assam Rifle ho to ki tho khoma pan a hin la wa hi ti chu a hi in ani kho hi chi physical training hi November 5 ti chu thai ni a hi ta in Wednesday ni hi chi 6 a.m. PVCP Huga AR mun kipandi a hi ti a hi in hi chi wa hi kipanding a hi tai ti chu a hi in achule aphat na khat cho AR ho hin breakfast hi han lunch hi jong la hi cho jong hi a thona a hin pi di wa hi ama hon gongal na ti chu a hin got pi di wa hi ti chu zilai Churchandpur district kona Department of Information ho kona mo hi ti chu nga phon ken o hin tin chule tu hin Kuki Women Union koite lui block nga kona demna thu phon a hin bolovin hi chi ho ivet ding le lainat omen igam sung inam sung hi banga gen thei laya mi khen khat ho hello hela chatlo tampi ina ta win tu le tu a hi kanami te ho pathin ho chate hi win ilam kain khat khat ya ina in vekol zo hi jong la eima hi na chi a pan ila ding dol wa hi in a hin la hi chi to bang dem na thu phon hung ke bol ho hi ga velo chun 1st November 2025 a hin chawang kut ni kho a kaprang khosunga naw sen kumthing lo khat ke pai na chunga KWU koite lui block in dem na sangta anei ti a hi in hi chi hi ama hon a seina wa chu 1st November 2025 ni kho in wang set ta in kaprang wang kho a naw sen lathum la hidia gin mo khat ki pai mang khosung mi hon anamudo hitobang dei lo ta thil so hi a Christian gamsunga so dea jong dei lo ta le kilom lo ta hi adi in numeiten akipuna le jing in chule area sunga hitobang dei lo ta thil so hi KWU koite lui block in demna sangta akinei in a hi ti hi a hi in asei be kitna wa su hitobang dei lo ta a nausen kumthing lo khat mel se ta a pai hon akin theilam pena dead som tisu 10 November 2025 masange a hungki phong ding in a hungki het sa in a hi phat ki tepi sunga na hung ki phon lo wa a hi le na chung uwa thil a hung ki bol bang nga na lung oi diu a hi ti hi president koite lui women society secretary a hi in president a hi in ama hon het sa na a hin bolovi ti hi a hi in hi chi ho hi event ting le Christian state a hi lo le Christian chate gamsunga hi chu to bang thil so ho hi a ting le hin pathin ho I hi na ho zong hi za chat ji in mi tampi hin kani le I bol ho zong hi I san ham khatna I sei pawen hi chu ho a ke bol lo le I pi ke bol ding ham ti ho zong hi tampi I seivin mun chom choma thu ki za dan cha hi le kani le bolin nonga gol hang ho agi win eta chu a koi talovin a hung ki le tengule na wop ngen a hung hi ji ta ve ti ho po a hi lo la apa ki hello dim set au mi ti ho jong hi ki za a hi in kanam mi te ho igam sung inam sung ingai lu na hi le pathian ho cha te hi win ikisim tha wa ngai hi chi thil phalo I bol na wa ko na hi I cha teu inaw te ho hi chi to banga hi uma a hi lovai le overdose za chomchoma athisa ke moloi tampi uma gari accident loi tampi ki mo hi
ấy hồ chọn phát lâu dễ hoàn thiểu phát lâu y bol dễ và y chung và hi chỉ tao bằng hồ hi lung ấy thì hi gạ xây đồ hình tin cho lệ hi chỉ vào trong hi càng chụp langa trong hi gạ về kỹ lâu hen song lung village hi hacker som thum lang thing đi chặt hi hi chỉ ba cha lei ho hi anaki bol kin in hi cho jong hi police on ana sa la pi ovin hi chi ki sa la na anaki mo ho cha hi le hal ho jong aki mo in a bek a ki mo in chi a bek nga ki mo in chule gypsy khat jong ana mando vi ti a jong hi ama hoin a phong ovin hi chi to bang na I to wa thil phalo ta ne la cha I ho lai se wa hi inam sungjong dam pon tin I gam sungjong I ki hu zo lo di wa hi a hi thei chana ne la cha sum la pai I hol na ho jong hi sudi u hi tin I hin khoman dan I hin kho cho I hin kho sungu wa I chon dan ho jong hi hiel lew hen pathinin alampi in got pi ding ilampi ho hi hungjang ding hi a hin la hita hi athil sing an evolva sumla pai ne la chai hol na ho hi kisim di lo vai la pathinin ei hon ebol to a chu got na hin pi ting la hin I accept mo ngai ti jong hi a chaina ka ga sei the hin tin dunia Supreme Court na ko na thutan na ahong ki za ko na hi koima akipa ding jong ka hepon mi zo sin ipo na deu ta sanin a hi THEI le lam kai hon pan lau hitin hi chi to banga Supreme Court na san in jong igam inam ha sat na ho ngai sa lo ta le na sa mo ta ibol na ho hi Kiphin na ineva Kuki CHATE I kha do wa I din khom wa pan ila khom pha no hi ta lo ham tu ni a evidence hoi ta I pi wa a hin la tu ni chan ge a kum izan ham khat hung chi ta dinga a hi wa nga Supreme Court na sanin jong na sa mo ta hita phat atep chon jing pa hi ige lai nat hi adi lo wa hi le adi poi ti han lang ki chai ta le phading a hin la a phat chenga hi ta hi atep chon jinga Kuki CHATE dan di lo ta ei lep jing na pau hi ei hon la I ma KISEI ki lo hi ting le hi cho hi I kha do wa pan ila pha no hi ta lo ham ti chu a chaina ka ga sei be hen tin tu ni Kuki neusin ve a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pai na bon cha ven pathin in phat thei na bo taw hen